nasang paranno sita musule sia sende sidu pakaboro lante penanda bisaranna po matua umpama tanna penah ulendui channel YouTube ya KB Bahasa Toraja. Ya tu kadan na puang lata basa sia lata rangi lan atu ya teh. Dia lalamai Matius pasal 42 angka 40 nanan saya lako 50. Matius pasal 42 angka 40 nanan saya lako 50. Apa dolo lata basa tu kadan na puang matua tamas sambayang. Kure sumanga puang matua. Tu mintu pak kabaro nih. Katuan ki landa saya lako totemo siya katotongi lan atu laki patulako lam riami belan na iya tu kamu puang mamasek kami makuasa siya mak pakaboro mak pagarri dengan mintu kasalamki kilaki basa itu kadami puang kena masalo patudukan patuborona pabattakan ni umpogao ilang katuanki lan sangan na puang Yesuki mas tambayang mati olo malabi ni ambek kidau seruga amin. Belanna minda-minda tu umpogau pak porayanna ambe kudau suruga ia motu siulu ia moto tu siulu kumuane sia anak darangku sia indokku kutole pa belanna minda-minda tu umpogau pak porayanna ambe kudau suruga ia moto tu siulu kumuane sia anak darangku sia indokku na dipakondi nakua mendadi siuluna Yesu. Siulu solanasang tu tontong di kamasailan puang Yesus Kristus. Demisa parumbasan nakua. Ya turara mandu ya makko anna uwai. Batuanan nakumua. Ya tu kasiulangan rarabuku. Batu kasiulangan mak tete rarabuku. Mandu ya matoto sia mandapi anna iya tu. Totang naulang rarabuku susinna sisang maneri batu sisang baineri batu tau senga bang lan katuanta tania rarabukunta ya tu yan nato manasa kumapayan ulendui buda kabiasan lan lili na lino iya teh sia manasa kumotaira anna salah tu yan nato apa dendu kau ya tu parumbasan senga tu nakua ya tu rarapang ngalu la bimak ko ya anna katuban mbak tu kasulangan rarabuku batonan nakumua ya tu misa kasulangan mbak tu kasumpuran madin mendadi kalua sia kapua ke dibuka itu tanga sia pa inanta sulu tu dikamasai lan puang Yesus Kristus. Lan mai pak basanta diona kadan na puang matua lan atu ya teh. Tanani umbasai sia tanani urangi kumua. Ya na pahangi, ya na pahangna siapa pangadaran na Yesu. Ya tu disaburan siulu sia rapunta. Tangia kumua diona mana kasiulangan rarabuku. Sangadina lan kasiumpuranna sisola puang tu natambai ambe puang Yesu tendu kami to anak ya tu mintu to mak patongan lako puang Yesu anak tontong umpogau itu mintu pak porayan na puang Yesu ba sia ambe puang matua do suruga ya tu tau ya to di saburan rapunna ba tu suruna Yesu ya tu yan nato tangnya kumua tang na akui bak tu tang na angga sia tang na pora Yesu tu silu na sia rapunna bak tu silu kasiulangan na rarabuku sangadina nani puang Yesu la unada ipasikolana kumua ya tu kasiumpuran si sola puang matua la yamo la mendadi garontok na siapa randangan na kasiumpuran lan kasiuluran sia mintu rapu. Siulu solanasang tu tontong di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Ulendui budak kabiasan lan lino iate
Susuna diona osoran nenek. Diona kasang tondokan. Batu suku. Misa suku bisa tondok. Misa nenek. Sia sang pengkarangan. Tukumua ya tumintu na to mandu mo ya losong. Ondong pi. Anna mandu mo di padolo. Sia di pamadawan. Tu kaparaluan siapa porayan misa kasih pulungan lino. Ya moto anna la mendadi pak pakilala. Siapa pangadaran lako kita solanasang kumua. Ya temintu nate lama siang lako kita kumua. Ya tu kasih ulangan paralu la dibangun maelo. Umpo parandangan parentana siapa porayan na puang matua. Dikua anna maelo siakina tutanga siapena anta solanasang ki lan umparakai tu kasiuluranta sia ondolai tumintu na lalan katuanta moiraka anaya tulingkana katuanta nenek bu tu diona kasih sengaran batu perbedaan apa tak na ya to tuda umpasi saraki diona katonganan sangadina mandu da umpasugi ki siala umpakinaki lante katuan iya teh. Amin. Ta masambayang. Kurre sumanga tu kadami puang matua. Umbengkan itu dia napak pasake kumua. Ya tu kami to sang kapatonganan lan puang Yesus Kristus. To siulu kan ni. Ya moto angki paralu tu si pakaboro siala mase si bangun lante katuan ya teh. Urean sumanga ya teh puang ki pakendek mati olomi lan sanganna puang Yesus. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua. Tarangi solanasang lan atu ya teh. Tontong bangki palaku kumua. Ta subscribe ite kadan na puang matua. Sia tak pak bagian ni. Kure sumanga puang matua tontong umpasiria kome kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.